kasampal kachailan kin yiltong and sarawian so forth. Amen. So number isak ran what ran kaisakin ran makchai leupana a school. Okay, arkolanan Philippians 2. Okay, Philippians 2. Okay, Philippians 2. Watak 1, sama watak 1. Kotilel 3. Bil 4. Okay? At least kan changkak wewe kita amar pas kusiya. Just Japan mensangan so lang makin pick scripture rakta pain assume dame kas kusiya. Pain lamayang no pani mo moment. So Japan anakin watak the whole chapter. Watak story upon pukchan kakasatautan. Kupuran kauno mekin men katan kin wait keran porse. So ibang watak man nilo kayan. So watak man lo kayan bombi na. Ay po amal mo ren Christ ken kakela kay kumailta o sapol malimpak ken kainsa na mawi kumaila. Kumail ken mini-mini ngay sarawi o kumail ken katak o limpak pa na ng pungamail. Ari imang kangangayakan kumailan kaun sa kala ay peren niya mail pa na nikisangan matamataw chayo. Limpak chayo o pilminimin pa na ni inang chayo o lamalam chayo. Kumailter wiyam mekoch sang niya mail inangan rop ang pain kumail tesway mal ap kumail mpay pa na ng pungamail o ter wiya ka kumail mausang aramas chikan. Amen. Amen. Okay? So kasampalang kachayil tama nganan quote mama sa ni through Paul Amen Philippi. Okay, mama sa niyang kachayil me. Niya ren Christ niya encouragement. Niya kakelapan child ren Christ. Niya so magchild kin pat panak child kin kakela kamana. Tuweta tay biliw pa na sort koran mo se. Niya kansa na mo ren Christ. And so magchild kin goto child kin talent niya child mamoran so magchild kin goto child bilen encourage naman tuweta bil kin kiyanguk kelain po. Kaiten ko kalep melelel ta kalelel. Kaiten o kocho to sapara. Koros sapol man ko takan. Kaya po so magchild kin pat pa na imegos ko siya masandana. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort, okay, from His love, Mia, nano kaya nan yung translation no, King James, akin peitak yung, akin ititak ma Mia encouragement, hey, ran Christ Mia, dahil sabang hey, glory to God, hey, ata na bil Mia kansa na mo nan limpakan Christ, hey. Hallelujah. Abil tawla sa tana. Miya kansi na mo na limpakan Christ. Bil miya tana. A common sharing in the spirit of any tenderness and compassion. Miya. Dahil sa pagpaka aramas ran to you. Met katay may yang alar pagpaka aramas. Pwede kakanan limpakan coach. May kati na na child mong you. Amen? Hari kami lang magabila sa pagpagameche ikan kakilangan sa pagpaga at ame apal kikan pagpagamen pang makarani. Amen. Hallelujah. Menin pay makinye yang yaran koros especially mapupot kan. Child mapupot kan. Hallelujah. So praise the Lord. Tana compassion. Then make my joy complete by being like-minded. Amen. Kailan kaparenta quotes, the nganan quotes through Paul, mekos ko siya, make him joy. Hallelujah. Niya telpan, tuwela maan kisongan bil mata water. Makasampal ki, mapakong, makin kakela ka. Right? Amen. May banitak, Ketail mamia retail mabobot sambar reo, de sambar limau, de sambar isak. Okay?
Ari yamoman nan pungama ken encourage an so korusian takin discourage niya. Mian so nan encourage an so bakain sina mawaka. Plano na kelang chana na kakehlailih encouragement utan sawas. An so discourage an so bakaluwa yar kabil mention apia ti puan tuwa yuk mabil discourage. Amen. Isto man ay botan wiya sangan mata-mata wong ya. Niyan so masa wiya la ware. Gusto to sa ibang golay. Amen. Day yamo man am ken porto ngam boat. Day yamo man am ken neupan. Kaya kumaan ki sangan same mind, like-minded on Christ. Okay, katrail kaksapang ng tao. So wala ay boat sa ikin so lang la. Amen. Glory to God. That's where the aiming, the target to the kairoy-roy na lap sansal. Amen. Ligilik makareta kauno ligiyango. Okay, kapopota sa ta Christ boat mawiya to a stepping stone, ibanta stepping stone. Stepping stone to a kiyango kan kalalela takan kalautela takan kakela kala amoy wong kaun. Amen. Ab yaraman play me go. Yaraman play me go. Yaraman jump into conclusion. Pagtayin me chocho kalapuya. Ang so lang lawa ka taksili. Tama ka tayo po kita ramas me so lang. Ask yourself that question. Pwede makarata sa riyan ko sa nane. Nin tapiotok sa nane itakren kaudo ismak sa ibang potki. Amen? So chan son kilikilang lamuri. Pag lang lamuri, ito makapanglang atam, failure. Ay failure. Ima po Bible ko sa yak sa ito lang lamuri. Sa ito lang lamuri. Absote excuse yo kanintang iya taktanin tapana. Meta na o apo yet karapan. Ima istukak non kakehlailih. Ima utani saik non moman kos sa iko po. Ayat wiyo waway ko to. No! Niya ba kayo? Bible ko sa iya kitar wiyo waway ko to pa ayat so to? Never! Okay? Ima puksaraw masani tanakchan ka lautela cha ligi kauno. Pa ima kin wakita laramas. Ima kin change. Ima kin kauno bata. Ima kin wiyata. Ijo. Amen. Mona apan wiyata anana masani amunong yung. Tiran sa ulang pang. Tiran sa ulang limanok-nok. Kaya iban use irariyawat. Pwede kahit ang kupron coach maka pang o limanok-nok. Imakarata ibil mang katete. And get the same mind like Christ. May sharp mind. Amen. We're always thinking about God. Always think about His Father. Amen. Amen. Kita bila anan sokoros mata-matawa kauno. Anan sokoros mata-matawa songkan memiminalam. Katekil lang mekot min sampa. Buwan soral langamat. Okay? Song toto bang kamariala kawela. Atanak chan can set our minds on the things of the heavenlies, okay? The things of heaven. So, ang kan mamiminan lang, Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, irajikitik, riyawatan, then make my joy complete by being like-minded, having the same love. Glory to God, having the same love. Like Christ, being one in spirit and of one mind. Amen. Woo, imagine. This is a guideline. On gataid mapapod kan. Imagine, pa amos kasi yata na, so riyaman kaklal wasakis may rastropong na. Like, ang partneran ay po, kukola pali south ay kukola pali north. Kitantap, la pa na separate, tutan, to pesang tono sa panaan, right? Arabil na nat mamaw, masaman end up wasakis, sananaan ki the same mind. Sananaan ki the same spirit. Sananaan ki the same same love. Right? Ni mapugsaraw masani. Pwede ki icha makchapangkak make it ki. Tawa sa kagagay utang child ter so kautiyang ang so kan magtela na ang karachaman naman.
Hallelujah. Oh, mouse, chana nang karachay both by both and sharp. Glory to God. Hallelujah. Especially kachaykan. We need to encourage one another all the time. Run course. Praise the Lord. Ngayang karachay both, I both encourage ya. Kay ba kiging kan, chacha kiging kan, tuwa kiging discourage. Pweki palilaw tinatay mamor taking kalap camp ng takchel matamatawa. Kakiniyang kausan ng takam matamatawa. Kakiniyang mumot sa tatakap ka matamatawa sa angkan me. Ang matamatawa ang pitigin yung gatiyar me. Utan, loud. Akay bak pinatchel matamatawa kung kamaroro yala chay kapala ka. Kung kamaroro ita kalaw dela. Ngayang ergan saan ko. Kaya nga, ibanta sa mami yawol may ang rorong leya. Winil light. Kaya so ko la light to ni pongo kitutuo kilang atap ako. Sereta pa ko. Baku so cha pakke o cha mankit. After pampap pola na matamatawan play. Melan kos sa yung windayo. Kalampuy pancang ito palit sa iyo. Kalampuy kapipan kiwong ng kap. Kalampuy, ikasaya pa ko matchap. Kakapil compare tong tuwa cha no money. Kakapil compare tong nan pungama. Kakapil relate tong song kan me kakintuwang na newiuran. Pa imaman marswatom. Imaman leprapo. Imagaratak siya na sama-sama ng kayong ng karyang tumati ewisu. Nag-oso na kiyang child nga nan masa. So, kausang na matamatawan o tokiyang takawiyang matamatawan, pa may banta krem, taka magmatawan sa word. Hey, hallelujah. Kalakanan ka ulo mo siya roro sa pulmasan, siya matamatawa sa pulmasan. Amen? Ap mo nang rorong sa pulmangkot masan, tagawi yung matamatawa. Hallelujah. Okay, kan matamatawa, tagawi yung matamatawan. In line ng kupuran court, in line ng court kinuwi yung matamatawa. Deso, ap kalanganin court pwede Christ. Nakataman kiyang kachal sa utkaranwat. Purong kamot kachal pa na pagchailan. Kasi ng encouragement. Ang kachailan so cross pagchailan. Kanwa sa kauchi. Oh, hallelujah. Der may tong kaunta matamatang. Der may tong song yung mapanggoto pweso ng kawaway ibala. Kaya kay kachal match kakak nanay spirita kakak quit. Isikan kakautatro quit pangaki. Ama, walo ka sangya. May nanantin po ang pananutan, kakehlailih so kauti. Ipang. Hallelujah. Amen. Kauno mama sani who meman. So tell Pilipil, makod to kod li. Af meman makak step out, makak trust court, makak peki, makak chapiata, makak, makak likiyang kauno, changatong kauno. Kaya masampakin tayo, that's the sign of weakness. What I even told kita for life, dami yung soon po yung the weakness of my marriage. Hallelujah. This is not about the crook. Kahit ten pwede ko na bata, kahit ten pwede kich. Amen? Sa kakisero mo kita pinat. Enjoy. This is one of the commandment of the great, the great commission. Okay, kitailan care, kitailan share the word, with the powers in the word of God. Amen? It's in the Holy Spirit. Now, Zechariah, okay, payo, wano. Okay, kahit na child kel, kahit na child kak, okay, yapsang ni manaman, and nganon quote mamamasan wasa. Amen? So, kasuban men tipentang ataksin, kel ka, suman tipentang pwede isamawan sa word. No, I will trust God, but God is a God of yesterday, today, and forever. Hallelujah. Amen. And we will put jabang kiyang atay ni kulikren port kwe pang wai kitay sang ranit pola tayo le ran me pang katsto o masani lalabat sama o tayang sosoki anay papaw way. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. So glory to God. Sometimes taka press up and taka thumbs up. Hallelujah. Don't too tense. Okay.
so religion. Okay, then sarawin melayo met. Pagkailan nanaway so makit. Hallelujah. After kospasiya masa ng court mo. Okay? Maitang masa ng court. Ariata ang posonan po ang posonan termiye nanan pa. Amen. Maitang an ariata po yan. And makmakit po poson niyang lan poson. Kasi yan mo nga, agan po ati niya wachail ka. Kasi ito ka kintang niya magposon na kap na nunuwi. Magposon utang ka ba ang tiraki katete. Amen. O ang tiraki katete pinpan niya wa. Kaya po kasi kakos ko sa yata gusto mo morki. Tektay sudah mo morki. Amen. Men kakela kay kichail mo kay ten men so nga chail sa lalapot. Men kakela kay ima karatak chail na kalaudela. A chail ema ke kupuran ko. Hallelujah. So kay disang silu. Okay? Amastani. Do not out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility value others above yourself. This is a correction. Amen. A slap. Oh, sang rebaba quote. Amen. A correction and a slap. Ang kitay. Okay? Pwede kauno kupurkian so koros. Tana kanaya nga matamataw pagkate matamataw makamao sang amin. Okay? Kaiten kan matamatawa pain ko matamatawa makamausang aman. Dan tayong kasutro mausang ang poten sutro mausang huk. Ap kumakoros ren kau mo kumakoros mau mo silang. Amen. Ar makayo mau kailan pung kupana achail kairoy ta achail matamataw and limit on kupuran court. Pagkupuran ko tayo sa salong kacay, koros. Menta makauya mange, tagabiluya patay ke. Hallelujah. So dami naman patay ka po i-say it. Kay tagauya king ko po. Praise the Lord. The palwar. Men kapwatra. Amen. Direction no, abananane sang renkot. Litingo, pananane sang renkot. Pumaso, aban dysfunctional. Imakareta. Maktel bansur ka kilang takot masani. Tama masani nan sa pulmamasan kilang maintinta kilang tumasam tetetek. Makapansasa kabana piusia naman. Katamana piusia naman. Maktabang ka kilang atataku puran kot pumangkota masani kita. Iban tayong run poros ka pa memor victory. Why? Kasi ito pa acknowledge makamau sa naman kapag memor kumor humility. Kaya niyang bakita naman. Amen. Kahit liyo manane sa papaolo. Olo anana papaliyo. Liyo anana papaolo. Karapa po child koros pugogi at child pukon papa potrame. Kawiwiyang liyo pwede go. Liyo wiwiyang olo pwede go. Ira koros wind up wiwiya on God. Woo! Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Instead of amanaman chachak. Ama naman, punpunot ko po aman sa chapiata. Ira koros entap. Ira koros pilaman siya pat matawa may mausang aman. Abuya. Imerchel kang mo, eh? So, mama sa di wasata na. Do not out of selfish ambition. Ropa-ropa ang pagkatay. Selfishness to echa. Kasi na itakre naman. Kasi itakre na ipo. Itakre na ipo. Na, iking ropa-ropa ang pain nga, eh? Korusya kita wawa nature and propang pain. Pwede mimin anu hutu kamuka na mimin anu tukay. Amen. Hallelujah. Ran korus kita nana pouta katete yung makasotropan, te sotropan na nana propang pain ngay. Propang pain ngay weweki ko atorma song koros pananano yawiya. Ngay torma nampayew ng mekos. Ngay chor makakuya meor pues sa kasay sa bata ngay makanggak pata ngay makanggak kabaka wala ba sa lapas sa ngay mas hallelujah kay amina na child nature nampalwaraman nampalwaraya kay me you are better than her or him. Amen.
Ay makauno masaniki. Tana kachailanane. Okay? Chailanane anki humility. Karkarak. Atigatik. The way to Christ. Hallelujah. Yaramang kasasongo nga ramas. The way to Christ. Yamamang Christ akarsto. Ekalaputi. Wutan patanen sa pulmawarang ko. Kamakaleta. O bataki yang rain. Umail katan kiniya. Kay count. Kay api papay kumay. Kay Arab sobay lang rain. Magmayla sa tayo wiya. May bamperenta. O may bilbang wiya. Song ko siya nan pungamay. Amen. Ikupuran ko. Kay nan pungatay. Okay, sama-sama may kasayar. Disciple in Christ, waksang. Yang ato kurkurup di tawen seli kautak sarawikan. Disciple in Christ, rasa mong yung in Christ. Imak tayo kintaki, warak in Christ. Kagalugwariki, aramas toror, amwarak. So, kagalugwargi siya, aman aramas, amwarak. Warak, tonangin kampakabam siya, yang ang warak kakin share song koros na limit rem. Right? Ari warak in Christ ko. Nasa nung yung in Christ. Ay may pola si kakatlaw. Imakaretare take kakalikin koto. Wakitala sampa. Mecha yakriyam. Abrale sampa. Wakitata. Wekira patang ke masa nung kot na turanwot pabuyong ngay yang wirong kupuran kot. Kita yang aleta kalanganin ko. Kita yang sopay yang kauno. Pulikiti. So tama ngay, kita bilanano pulikiti sa ngay makauno masa ni. Pulikiti, right? Kahit niyan so magta, uya tatay no popoto, tatay no kita. Mak mabang ko popot lap ka bang ko lapat patrang at sakang pagkapamagang patrang ranchi yoko. Ame masa ko. So, kay no kita, kowe chami palalabon kowe chami pa mau ke kowe tor nama samon nama saya kowe tor ay right hallelujah kay no kita me sangkay ka pang puligiti yang am nakbaikin out we have kapaka parcel we have ko para war selimal ko kay no kita me ka solar pan monakin right ka ba monaki ang bote right kasi no ki ang champote na kay no ki ang babako. O kabi nogi yang father-in-law, mother-in-law ko Amen. Kaya taka kinchuwa cha mother-in-law, father-in-law ko nang stuwabe makakalkalip. Ulo suti ako ko yan roklayo. Tatakalkalip sin. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Koti mama. Hallelujah. Sapol mang kota kang koros pa sa iya. Anso koros. Amen. Boya kiya tok kay kachaila. So kauno kupur ki kachaila nane eupana. Kakela kakatepa misrane kakela ka. Amen. Kaiten kakehlailih wuto no ngaramas kupuran got. Hindi kakehlailih. Kakehlailih mini ampan so wasata koletiba pokata. Kaya atma tuwa ta Christ biyango ongay. Ikakehlailan. Pagay bag na child mo child ken man kakelail pwede ka matamatawa maka kelaila ka kilang tiyang labo. Uya soso nang kialwa ka. Kahit ang kakelakay, kakelakay. Kahit ang kakehlailih ma sa kaupo, ini minanawira ka saulang ko andayan. Kalang puintayang ariya sa kau. Ariya sa kau, pwede makabeta mo bil matang gitaran, pagkatiwo. May tang kotan ka pa mi. Kaiten kakelakay, kakelakay. Kasi daw ang Kotan ka ba? Hallelujah. Ay, praise the Lord. Kotan ka kita, may coach. Wow. Kay coach sa chakin, kalokay ko child. Child mag-campaign, kag-campaign, lo isang consequence ko sang niyam sa bike. Yes. Okay, so at sa bike, maging kalwa yung child nan.
consequence that kapal magchaikin loisang ari ta magchaikin rong tanan ni sa chika mele mamaka put it together from the beginning achekas pula melan kakalway kichail achail Pwopwoud achail mamoran Pwopwoud and kosang naniutaka kotang naniutaka and mamaula. Okay, so Tuesday child learn mapitata honesty. Okay, yamo mo na mapangkak mele pana kata mele lang ang potent wegi. And so of course I can keep secret is in the dark. So nga magkagan kulit di makamanaki isang ang poti may kunya kung kawela ng mamoran Pwopwoud. Or challenge chapter practical kina na challenge mamoran Pwopwoud mapitata honesty. Okay, but again what honesty is intimacy. I-check ko natin akong wapa na kikichail pa na relationship and getting closer. Tuwa siya ang kichail man apply mo na challenge intimate relationship ang po. Ararana siya mag-chail malan na ipot malan siya pikitan karachigan kichail mapitata kasampalan encouragement. Okay, nanerya na chail Pwopwoud utan ama naman kichail kan loisang challenge na child mamoran discouragement na mamoran ran koros. Okay, kasyo kan kakehlailih chore. Arya yamo man na child pang kakuya may sawas pa na ng punga child. Da child sa ang Pwopwoud kakilang pod chow lat. Okay, stress punot miya coach me challenge lale nan rano me coach me tuwa siya kapal, ang kapal, okay, temina na punot, kapil saunang ay punot to. So siya po nasa, so makabanggilang ng Proverbs, Bernie makakakinchinita, irampo ka, ng Proverbs, lapimpatak, isak riyaw, riya isak limaw. Okay, lapimpatak, isak riyaw, riya isak limaw, at anak. Punot pan kakatiasang peren lokaya kata pan kaperani yukata. Amen. So imak chel melang kolkoletin ni sauchukach encouragement. Okay, yamo mo na chel pang kak practical na chel Pwopwoud magchel and encourage one another. Kachel and encourage naman nanerian ay so kakela ka naman nanay so me kachel kan loyang na child challenging moments. O pinalapin batak isak limaw. Okay, Proverbs 15:22-23. Pangwatak nilo kaya ang pumpe. Ya po challenge. Okay, amasa nita na. Ala ka wait chorus 1 makakak. Kaya ang pan poita. Pumaso kapan puputi. Met kaparen tiar masan pong ni ainsaw makonang. Okay? Pumia ay so makonang na imagine ipan inta example atwan ay so lost loved ones the mia will challenge me chelten face kaya so mia memela sang nanampanay na. Okay, those are season nalo kaya wayo and in the season those are seasons me isme aniki to chamangoy my family member ilus iPod and so me tabaw. Okay, ari yamo mo na ibangkak be the person in that moment, that season. Okay, okay pa kachel ko sa just you can careful makapilinta check akinta okay temo man seriya pa we mama ye mosangko. Do you think that encourage that person kung matawa kakela ka ramaso? We're acknowledging the feelings and emotions ren aramas utang kasampal. Okay? Okay, pak also check nong kasampal ki area only. Okay? Apo kasampal area disregard. The kater poinsasa. Ay so me aramasaman kakani says what. The ampod we kakani says what nanamor. Okay, kater poinsasa me momenta na kati mo may sarite manokela kanane acknowledge feeling or emotion me melan ko through so ang dami kaksawa sa akin ho debilin ta siya okay na kaya so kasay okay let's talk about it
Kaman acknowledge, kaman kasaliyang may you're part of that. Tama ka kaksawaski. Back to you, mag-check can just brush it off. Or as you can disappear, as you can go away. Akan kahit niti sangeo nan mong yung an teach lead tapi nan mong yung nol ay so makas just steward kas just sawasa apali kisin wasaw Ariay mag-check erong pananan lapin patake sa kriyawa ma punot bangka kisang amperan tana lokaya kata bangka peraniyo kata. Amen. So that's what we need as imakyalananin niya siya popoteo. Chalanan niya sa lokaya kata ko ang ama naman. Kata kahit yakin ningilo. Okay? Kahit yakin ningil yung mga lokaya kata. Okay? Makabangin it from your heart. Sang na namong yung makabangin. Tama ka. Tama ganito daw. Amen. Hallelujah. Chalanan niya sa achel mong yung ka. Olo li mag-child popot mag-child play role mag-play na mamorong popot. We supposed to steward each other's heart. Sila. Ang puka kan korta mong yung yamo nang pang korta mong yung kapang korta mong yung sang ni amban. Liki coach sang ni amban may tang kauno. Amen. Sang niyang panaw yaw te kun masanan coach akabangkak korta mong yongan kabangkak mamor ke mor mapung kay mamal kakasali ang chelya mo na chel bangkak mamor ke mor makalakal sang ni ampan kolokol masanan coach ar masanan coach makang korta mong yongan apak chocho peng chel pil nampungan na chel popot kay kakun kawela kasyukin yang sawasa guard steward mong yongan ang pot ay magkakanuya kapil kanyang aripasang. Kakanyang kawela. Okay? At this stress. Isang swatera kapil tiskarachi. Amen? Kaso siya acknowledge sa wasa ay so may anan sa waso. Lord Jesus. Amen. Glory to God. So, kasambuan yan ang labing batak magchalwat-watak. Porque ang yay we rong kasampalang and so naman kin down kay der so kautia kay der don sa kay kapakap kiya man ime utan tay kas kuli kiya man kay na sala take the first step yara man awiya and low mo kitayam ba kay na tay bil asisala kaunok tay pan men Koten kin masan trak tay wiya. Kapayat. Wego buksaroga tete yang kitail metoto ya rong masan ng kot. Mamalaw makin kapayat. Pilpitalongong nan wing kot tenan nan lang makin kapayat atya na bambedalo. Kaya kitail nane ibanta weiri kupuron kot. Weiri kaiten mawo ki puang pot popant kota ke tiang samoto itar. Weiri maintinta inangin karwaru, inangin men and poitare. Nagchel katan kitupak. Patupak kan so magkatupak so may kakauti sa ko karabagi. Pagkan kakauteta kapeta mo, tauteta. Pagkatupak la. Amen. So karetak takchel wi rong panam miyan encouragement. Amen. O kasyana it's so sad kakakang sang aman nan moment kasukakang sang niya. It's so sad. Makngay, olaman ay po talya lang encouragement sang re naman. Sutale sang re. That's not how. That's not how. Amen. Isudun din ta magkasukak yang ala encouragement sang aman. But supposed to be and channel out sang nantan pasok. Tenan nanawa paraw. Imakarata pang kuwi wiya mahabil song kolo kapang kuwi kalkalok sa liyo proto tanapan. Willing and kapil proto. Kaya pagkaiten siya kapang proto kan politic kan propong si mayor sili. It's not just physically, but at the same time iwasa may bilgin. Ang iya yung proto rin ay po bilgin reveal. Purong kauno bilgin tatong kiyang iya song tak momonay posture, momonay memo song kan po yanane kasampal ki ay mo.
Okay, pwede Paul mo kasi yata na isutuman. Naman naklamurin na patangkir na nila. Cuman naman nakla. Bukas kasi ya. Kauno yung warwar kisili na isapchan po na alaka nobil puro okay? Yoy, sa warwar pil. Imisaliar kiswasa. Utan mamong yung konektong kauno miyang relationship ang God kastupan mo niya sa. Amen? Ari, ang iya, kauno mangi me. Ang so masabilkin ran course ekonong iya ti aim and courage. Tiyan nga rin Christ pasan ka kang courage naman. Okay, teman-teman. Wasa ako sa iya ay dita critical question na tanang. Kailan imitate Christ, pelpatang tanang. Kailan encourage one another niya chelpan being united with Christ. United in Christ. Niya chelpan ginewang Christ. Amen? Hallelujah. So, kasampa lang cheltak ko siya ranot. Ranot ko siya encouragement. Encouragement kayo mau ang kacay course taylan tama-taman sa kacay kayo ran na to kay sa ran magchay leo pa na tama-taman tak kita foundation no utan ngay so lang man utan iba pelata set ay matamataw ay mong niya wilalar sa pulmang Christ on spiritual things set ran Holy Spirit set nan masa is Ijuka kapatapan na, kung may ibang kapatapan na, mamaurin sampa o bilisongosungan, so to sa ibang kulay. Ita may pangyaw-iyang iyang mawi, tipo ijuka kakaner, imigos ko sa iya, kupasang, ay bot kukula mo ay kukula paliyo, saban tap, saban destroy. Right? Imakareta, katailanan anki one vision, kaya nanratikicik riyaw. Okay, makat kasi ang kahit na if any common sharing in the spirit of any tenderness and compassion and make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Hallelujah, yay kabakat. Amen, glory to God. Katail course na natay relationship niya tayo bilban encourage. Yaraman encourage ko pweki, you are better than her. I'm better than her. You know, kalete tami ko siya, isto pa encourage sang pweki ay matamatawo may mausang. Amen? Aban encourage pweki ay yasa maki koros tatong Christ. Mimeren Christ. Kabarabor ko may Christ maban so sakit. Right? Hallelujah. Then ata encouragement ka panutan genuine. Genuine na Proverbs ko kasi yaw. Kasi in katek, akin kabarentaramas. Okay? Let's read in English. Okay? And Proverbs. Kami bata? Lapin bata kay Isaac Riyaw. Isaac Riyaw. 25. Okay, 25. Then anxiety weighs down the heart. But a kind word cheers it up. Wow. Hallelujah. Anxiety. Tuwa siya mata-mataw punot, salo, bar, iwas sa fear. Bilaya watan fear mo. Pag anxiety, suto kung sarang ka uno. Amen? Hallelujah. Okay, anxiety weighs down. Akin kachow-chow yala, akin kapante la, kapunate, kachow-chow ya tayo mong. Amen. But the kind word. Woo, hallelujah. Kind word. Matuweta Christ. And so may akin masa ng katay. Lord Jesus. Oh. He speak words of lifting you up. Okay? Akin poku kata. Pokiata. Nandew yung makita stowarang. Pwede utan. Kita deserve na nel. Apweki, akatla mo, aput masa niyang kita. Hallelujah. Makarata ka sukak tiyarata, limpak wata kiswa sa toro. Ay imak chayl kay kaya ni kaskas kulitin kitay. Pag chayl nasa, kay mak, gawetiyam, limpakam,
Osona niang banale masan kan. Masan ng kot. Pulikid yang nanam no yung nanay mo. Pagchan kak share ang naman. Hallelujah. Instead of kasame luwat, akam kasi luwat tiyang. Way may pangaki po utan sino na likam sa liman ko. Mau ganda sila swasan ng kaiman. Uyamat matakwasan. May isa na ipong tanggoy kapag kanu. Hallelujah. Well, may mo ni trapio men nasong pa sa iyayang men ni trapi na mo inutaw po utanin po kuno kataw tas yung kauli. Hallelujah. Yeah, why things change? It should be brighter and brighter every single day. Hallelujah. Imagara tak tastra na naklang lamot. Well, Miri, of course, kita sa memory ang kaunan so. Ang riyan mo pupota, kagak pupota. Mo nam say kasi sa kauna match ka tiara ta makot arke match ka songan sa wasa ang pot ang partneran kaya so taman bro patient and faithful taman faithful lalo po tong God ibang kapag ima kita luya kiyo so tra partner kuno ka to sa pan nanuwi patapata ko diya sa kunuya kapag kiya no ran course porusya makiniyang kota na insumo ya rong men bon life kan sa kapag release bawedian kota ni bo my bawedia rita taygoros bawedia rita na bang kapaya takaleb na ban experience amen na ban experience con personal relationship with Jesus nan am relationship ang banene am po nung serikan so tame ko tmaparren ka right kamele le matel time at pileler After seven encouragement more working. Kauya sound encouragement. Ima kauno pilgunu kata. Main ko me chapter renam panene. Kowe na kauno inche. E pato kongu the real love sangi. Wai kowe makakawareta. Iko makakatete. Amen. Testament other way around. Testament kita men we are so discouraged. But there is so long maybe sort of care. Right? Hallelujah. Sort of katapangi. So sort of katapangi. Amakabang kilang Jesus masa niyang Peter. Okay? Peter kapag pagaya. Peter. Hey maing. Patiyat kita yung utan. Hey maing. Karyaw. Hey kamangi. Kasilu salar kaksabat. Wegi chapter. Receive that passion. But regardless, okay, takcha ni nogi ang kauno. Na kauno pilikunu kata. Chegak tatong kinang kategorya sa nga baster po tiyo bilel. Okay? Sound server. Nakin papa. Pag tayo koros call, kitay ng papa kauno. No riyang kauno. Amen? So be strong. Hallelujah. Be strong in the Lord. Kela ren coat. O kamele le matay challenges out karanot kapan. We are so an encouragement on a boat. Amen. Magastrokin we are. Ibantayong change the way you speak. Kind word. Encourage. Hallelujah. Yaramang kasayin pusirak. Up kasi ngilan pay kasan. You know what I mean? Kasi mong gelay. Up. Utan negative chor pa sa iko. Pag siya gisang niya, himak siya na nagkapakapki. Woman kasi inutan sa litpan siya kapakaputan, lalaman pon ka sa mapikasan kasi sa iyo sabang ko sa niya. Kasi in faith, like, sa siyo sabang ko sa niya, tsaka kumot pa na kapakap, likiyang ko. When katskita takcha na, malimpak mesutay chap, pagpag naman, ranche yung ichapa. Tapel kaway isang meter, mo 50-50. Tsaka bakren kau na ba so say kita, Purong katereta. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So mona child pang kaim sakala child nala child homework. Okay, challenge number 10. Tami mang kakilakaking child just think about yamaman Christ can encourage sapol ma followers ko the sapol ma chompetang ko. Okay, makagun what tak masa ng coach ka pa nasa yang manan krechi rai labintayang rai nan Matthew 11:28. Okay, kumail koros
Pangataro chocho pilara mail me wasinkan may watong re. Okay? So context ma Christ kita tuacha patokati re rail marakak liki i. Amen. Ako sang yaray relationship ang Christ. Aray lost of Christ. Kamila mabil tuacha kamuyongay. Kakanyang changa Christ ang sa makakunutan na kachow. Nanamo intimate relationship ang kauno. Christ kamila me imakarata kakakpoto kakakaksongsong ang kauno. Kakaporaw tamong yung ang kauno. Okay, why? Because you trust Him. Mia relationship ng pungan ko o Jesus Christ makaliki me asipang pichi yukati. Kaliki makakakoto pour out everything me amanaramas choro tabi penampo sucha weweki. Ap kakamela lewe kita based on His promises that He gave us. Based on that intimate relationship makaan beyond Christ. Okay, so there is a trust there. Makutang liki tama Jesus masani doon nang sapol mamasan ka. Kaya kakinchang otongi, nana chay relationship, nana chay Pwopwoud. Kaya po, kapuksaraw masan yung chay nana pisos, ma chay Pwopwoud, pantuwa siya Christ and the church. Yang mo na rakan operate, yang mo na rakan work together. Ari, tacha ping kailangan more na kowe as a man, pero kowe as a husband, as a wife. Kaya miya sangan lipiliko minang pungama, okay, may ay po tikak chang atong ay po tikak poraw tayo mong yung ikak sang kiyang tama ikak ang so may minanaising suwat na puno sang kan. You see someone that I can run to. We kamela may aware ya mo kay popot shukeng kak. Kakak wala poraw ta nga manaramas choror. Kakak chang am nono, kakak chang riyam, kakak chang kampa kapam ang friend. Okay, they know you more than your spouse. Arya and we are men kay isang ka makaretak chay so chakak eu pa na ng pungan ngoy ay po, pwede kita penkicha build wall ng pungach. So chato wanay kaskasayang asya kakaleta, so chato waray, pwede isya kakaleta. Ay so magmas siya kaskasay pa na tuwe, chamo sa ang kapon chap sang nitamak siya kaskasayar sang day 1 ko to 9. Take those steps. Ima sa kangkang ekunok maka take those steps, akakang small steps, kapang kaklang slowly build into this area. Porque man build may ponga chan encouragement abang bring confidence na nama Pwopwoud. Abang wato ew pa na salatak pa na. Len na make mistake na nam sopungala. Kakakota salatak ang imaintinta. Jesus masani watong niya ang kachow-chowkan. Kasi pang parki ko tayang ang Pwopwoud. Kaya kan parki, kaya kan masak, kaya parkin tayo po atuan makasiyala. Yatuan ma sa pengkita. Or song ko kan kaniroti sang kachailan kakutam melal pananampuan na chel Pwopwoud. Okay, chailan or ya imak yaksan ni so chikach apply that intimate umanam liki kauno nan siyang apply na ng memoran Pwopwoud. Okay, that experience imak chail pang yaki a chail men a chail challenge in Ranach next week, Tuesday. Ranach Tuesday, Thursday. Okay? Nanchiyang patokati word of encouragement nan mora ng Pwopwoud. Chapta kosay kakehlailih po na mora. Pukosay witam powerful. Chayla sayar nan labing patak pilintayang kuchel manamanan mauro mela mimipon lawa chay. Arya kay pak chay siya careful ni tamak chay kung ko sa yawi pon a chay Pwopwoud. Ay so koras magkakiti ang Pwopwoud, okay, you're taking away tama anana built up na namor. You're taking that away. Sim ko say kis kak kaluwa chela takisang anaramasama na oraman. Arya kasampal po kichater, uyamokinin po na siya po memorang Pwopwoud. So, challenge number 10, okay, kichailan kak consider, kichailan kak apply word of encouragement. Okay, kapan patokatire ng Pwopwoud, tamak chelrong pananan Proverbs 12:25, okay, nilan encouragement. Kapilpan pat sang riyaw kapang uya. Kapang kiyangi
encouragement, masan and coach. Okay, position encouragement likisang masan and coach. Kasain poita, kasain kakehlailih. Okay, kakela ka ang Pwopwoud. Kapanaplayang po ng Pwopwoud. Ran koros. Lang at challenge ka kay tekin men ranew charan riyaw mawar. Taulangew. Okay, it's building you up kan anla. Build the habit kan wiwiyan ang ran koros. Amen. Chapta rapa kita ko sa ita. Intayang kan masamaw. Kuwali katak. Pilintayang yung masamaw siya pilkatak. Hey, kawali mau. Okay, kalangan kiyang po tsaka coach kinuko to when we are Pwopwoud. Okay, we don't know how to appreciate one another. Kachelman chapta ko sa inan encourage po naman. O kapilpang kapakapki ang Pwopwoud. Okay? Chama-chaman me, it's not just words. Kapang kapakapki. Okay, kitail. At yung kapakapin lungor-ngor. Okay, kitail. One ampel worries ang wrong kasi menta masama when you chap na more relationship mo ka. Kawa awkward. Masama. Ipakpaki ka. Mo so trust to yata libyo. Met ka banta. Utang ka masama banta. Taka man 9. Taka na. Sa ko ko liya. Ay. Tatago yata. Oh, ay mo pung sister. Tama ka planetaran. Taga planetaran. Ari. Mamilang katak tuwa ka mo man. Arya mo. Aryari me coach ko kamen. Uya me coach yelay. So, ari tamak child melan uya. Chelana tear down song total. Na child memorial relationship. Tear it down. Kaya po isa sa tama ang Pwopwoud matatawagan mo. Kaya kowe lian gotaman o olan gotaman kakinmelen kaparan gilkam kapang kamasama isang gari. Child tak child melan patpatogati child ka. Child ban create the new ways. Child supposed to be living in a new ways of living, new life in Christ. Kaya have to watch a child so long child sa memorki. No ma Christ masani child and memorki. You know? Ari kate parki maganda abilising nindigluma bebeluta kamasama. Tumumunur seliya the way din waran kaung Jesus. Amen. Kay katay pilparentin ta kamasama. Solar way. Solar power namun ta. Solar value, solar worth. Emini motongi. Emini solar sambal of Christ. Oh, I can tell you right now. I can sense in my spirit. And so ma Christ masani me bakong kagakan niyan so me masani. Kagakasan na namnong niyan so me masani. Oh, hallelujah, Jesus. Imakarata can get your attention. In the same way, imakot ko purke kachaylo wala kan kachayliya kan. Katkiti download ngene. Katkiti ngene re child book child there. Uyan ni moman sarcastic way. The moman matong kita. Uyan niya mamal kaya ka utan asame sang nanamno. Met ka ban soto iminta kachay bang pronta piata uyan me got me moman funny. Uyan me got me weird. Don't give up. Kader bang kita. Just trying to know this. Amen. So encouragement every word, every day, every morning, even on the table. Thank you, Lord, for the food and for the man who provide the food. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for the food, Coach of your mama. No, put some infused. So what's up? Mako makelay na namaurin sa ulang riyay sarapin.
sa wasambo. Ama komo makela riye butak. Sa wasambo. Amen. That's the idea. Imak child man patugatin na child mo sa karang. Nimaran count Jesus. Take the challenge. You will be surprised how much God's will for us to encourage one another every single day. Yes, Lord. So long to rono patacharan sa romo raban encourage mo. Oy, gusto na ba pata ko. So Pwopwoud, so encourage sang niya. Hallelujah, glory to Jesus. Amen. So time and change a child atmosphere. Child ka, child para, child panay. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so that's our challenge, our practice. A child practice sang ranech practical. Okay, gaten practice. Ranech lal niya pang child pang purang chupa na. Okay, yo patugatin na namong yung kan wiwiya ta chan wiwiya. Okay, chok mau ang partner ang boat makawali chok mau ang boatolan. Song time akin malan face na more makanan may require encouragement in season. Okay, ma song yo makakaping lang atame. Oh, he's so down today. May coach. Okay, may nawato sang wasanta talk. They are to bad news. Okay, yatuan sa mga koto ay things what the talk signs what apa kapil kasi yang okay mapil apte kiti amor. Okay, chama pa mong ya pa men workout di toy ko la urano ko iproto. So chairman build yamo mana chair pangka koso watong naman ang chocho. Watong wasang mabang montik makapakakila. Montik makasaya. So what can we do? Yamo mana chapangka chalupor yang kauno. Amen. So yimak chairman practical ka na child more. So kailangan ng coach kaping kiyang kamoy amoy avail your time. We kami nila ma-coach mga nongyong. Okay, God is working in your marriage. Amen. Katiba taut miya melan practical ki a child challenge number 1 pillar rana 10. Kasi kinchak lang pwede ki okay around partner is like it's awkward like what's going on. Dami wiya puriya mo iti okay ata katame sapong nabil mangilan kata sangkan we kichay sa lang makakonsiya la ko coach aramas masucha sa kauno rena sa ta kauno. Okay, pwede rakilang especially ko kakakon na nang Pwopwoud na Pwopwoud. And so may pachang yang ay sa lang kan everything is so joyful, joyous, kaperan, lus puro tong renang po different so chapera nang Pwopwoud. Okay? Arimak chelman change. Chapter apply na ng memorang Pwopwoud. So 2 things. Okay? Kaban, kiyang word of encouragement rapakita na ng scripture ta kaban intang ang Pwopwoud. Sanger muren match kola. Okay? Kaban nanane kan provide word of encouragement ang Pwopwoud. Encouragement kahit yan patak. Kahit yan patak ko. Don't preach to your wife, your husband. Don't preach, please. I think I can preach. It's different. Makapon ka man apply na mga pecho. Na namakin iupan. Fellowship, relationship, wala store, kumakaler. Hiraman papa no brother-in-law mi mo ka. Sari ka na ka. Personally. Amen. Because I know. I know. Child correspond live a victorious life. Child child know. Amen. There is a time for preaching. It's coming. Hallelujah. Hallelujah. Translisa kayo work child ba? Liki yung quote. Child ba? Practical na child pain mo. So kasay mau ngil mau kasay katek kasay kapayata imo kan kaban chapta imay potin din ta it's personal nan pungama. Okay? Nan pungama makaban chapta intayang o koryaw kabang kapakaki ang Pwopwoud. Okay? So kabang release that encouragement to ng Pwopwoud o kabilban kapakaki ang Pwopwoud. I-challenge riyaw magchaban.
Kumain wala kan isa sa makachamchaman. Okay, nan challenge ng papayo mo po. Ete ruti. Makaban kolektibo ng pod. Pakeo at least pakeo nan raneo. Po kumaban pray together. Especially ko as a husband, the man of the house. Kabang kapakapki ang pod ran koros. Amen. Yan karachiki kichel and wiyawi. And wiyawi. Kaya kat ran koros po. You're supposed to be together. Ni pongo, the yat, na nantuwa mo. Okay, gati mano kailaw, tacha wandi cha kamal. Ako manana kapakapan, aya? So, i-challenge number 10, mo kinin, kang kopre ngay po, lang kapakap, o kam sakala at child, panan, ni so chikach. Amen. Amen. Okay, glory to God. Kalangan po, chiral kan na bil, kumain kan na bil yung patrang kitpon life. Kapangakot, okay? Ini ko siya ma free, masanong quote free, no excuse. Hallelujah. No excuse. Where the masanong quote free, kasi pain po ganiyang batrang naga. Yeah, it's free. Met pa iral kan na pilata. Okay, and kapayat at the bake yung kurang counter. Tsaka pa binang kapakap kanuk. So karan what kapan sanger ranat pola kapang kakela ka ang pot and so forth. Kakela ka ang partner. Hey, morning, kakela ka. Hey, katkatete, positive words, blessing words, tonano, and so forth. Eh, tsaka pa ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kalanganin ko mo na isa at sulit na balak. Kalangan kiyong ko mo yung main court, korusian o Father, marungo-rungo main court, nilay sa ranwat. Kalangan kiyong ko mo yung main court, kabalak sa pulmo yung nasa. Kung masa niyo main sa main court, ter natawa sa mausang amanaman, Lord, I'm so course and stay in humility, and humbleness, oh God, to wait a Christ. O sen imitate Christ, oh my God, na natin in relationship. Icholakan course po katawang ko mo yung main sam. Lord, send ka, take, my God, kalangan, take the lead. My God, kulete ba na kan, at partner kan, kapagap kan right, humbly asking for direction, guidance. Lord, especially for your call upon our lives. Ishliya ka no, Father, Lord, kulete ba na kan, my God, kalangan no, kapagap ki at kan, my Sam, for direction. Lord, for revelation. O tiala ka no, my Sam. My God, yawasa masa. Lord, kam katin kakalway kitlang ya ran course na natlo. O sa stroke auto man, my God, kahit an accident yung masabi ko sa kapsa kamelele, masang ni sabol mo malibili. O Lord, sa wrong, sa kasaya, sa katete, himay o my God, sa pilata, masabang bake yung o my God. Sa pilata, masabang sapang katete, yet kita tong kito may Sam. Kalanganin ko mo. Lord, ibalianta sa mga struggle kan korusan, sa mga witingin chapel kan korus. My God, kalangan Lord, sa mga nganin saliyatikan, nganin huwang kan, nganin Lord, kapande, kawaway, Lord, discreetly, oh my God, kalangan, ikawe kilak sinyengan sa raunan kalakot na maran kau Jesus. Lord God, kami kajini, sikaway disunity. Song kan maging kareta sa minimin. Song kan maging kareta, oh my God, kalangan sotel ligilik. My God, kalangan songan witingin, muntikyo karos maging koto pitikit. My God, kalangan deceive na nat, tagin piti na nat mata-mataw. Hallelujah, pataki yang kita, entayang kita, hallelujah. Mesa struck change, o sa struck maula, pantala. Lord, that's a lie, that's a lie. In Jesus' name, oh Father, Lord, kapingiyan ko mo kung katin masani, my God, kalang mesota, megot, na apan, remo yo may sami. Ikatete poita, ikatete kelay, ikatete maula, ikatete, Lord Jesus, eupana, nan maurin popot kan korso may sami. Ola kan pansapmit, liya kan pansapmit, ola kan. Ola kan pampakong, liya kan pampakong, ola kan o may sami. Kapingiyan ko mo, papa manit, no manit, Lord, niat pangkasinan ta kumat ki guburon ko. Kasinan ta o lead ko at panenay. Ko himo kang masalina malakay Lord God. Malakay riya wo may sambe. That is your plan. Father Lord, send ka fruitful, multiply the godly family, Almighty Lord. We bless you, we honor you. Thank you, Lord, for the victory. In the name of Jesus and the blood of Jesus. Kalangan kiyong ko mo challenge mapil ko yang git. Lord, sa pelata. Hallelujah, masapan. Melalong sa panlalabot. Yes, Father, in advance, kiyong kumiyat kapin, kasapal kalangan, wow lingan pa wedi. Maranat ka uno at sa gabaw, yes, Jesus Christ, check oras uyak yung sa iya. Amen.